Bagesho tše ke ditaba tša iri ya seswai tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. What should SABC and all of us do successfully to confront and reverse this reality that Dr. Andrews has pointed out? Mopresidente wa peleng Thabo Mbeki o re go molaleng gore se tswalle magareng ga badudi le baetapele ba mmušo se a galaka. Mo ne ke tlo hlatswa kana ga ke tla ke tshabala ragane kana ke tla mola a ke re ke rwele so kana ke a sheshela ka re tu mo ba tsene mashilana. Mathata a kabo ya metse a sa gaketse ka Tafelkop ka Limpopo. Batho besho thobela ke le solela tsona le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mopresidente wa peleng Thabo Mbeki o re go hlakile gore badudi ba naga ba hlolana ka diulo le baetapele ba mmušo. O ipileditše gore tšhomišano mmogo e fiwe šedi gore go kaonafatšwe setswalle magareng ga setšhaba le mmušo. Mbeki o boletše se conferenceng ya ngwaga ka ngwaga ya South African Association of Public Administration and Management ka Ekurhuleni. Bontši bja dikemedi bo kopane ka bohlabela bja Johannesburg go tsenela conference ya mafelelo a beke ya matelele yeo e nepilego go ahlahla magareng ga tše dingwe taolo ya mmušo le naga ka kakaretšo. Mopresidente wa maloba Thabo Mbeki o ipileditše go bao ba sa nago le mathata ka boya ditirelo tša motheo go netefatša gore ba rweša mmušo maikarabelo go ba ise go fao ba ya go tšwela pele go lebagana le ditlhotlo tšeo. What should SABC and all of us do successfully to confront and reverse this reality that Dr. Andrews has pointed out? The reality of the receding power of the democratic state, its loss of authority and credibility, and its inability to translate plans into action. Go le bjalo tona ya mešomo ya setšhaba le taolo o re kgoro ya gabo e ya go dira gore e be gapeletše gore bašomi ka moka ba mmušo e be karolo ya mekgatlo e bjalo ka SABC. It is going to be compulsory for public servants to belong to a professional body. And that professional body must ensure accountability of the individual actions with respect to professionalism. Seo se bolela gape le ke motlatša mokhanseleri wa University ya Afrika Borwa. It's very important that they form part of these epistemic communities, that they refresh their knowledge, that they forget paper because paper is no longer the currency of the date, that they also update their scholarship, not be anti-intellectual. SABC yeo e lego gale le gona mengwaga e masomepedi ya go feta e renya ka go hlabolola merero ya pušo le kabo ya ditirelo ka nageng. What we have done now, I mean, we have had about 4 or 5 Director Generals here. We're hoping to have a conference with all Director Generals and impress upon them what contribution can we make. Di buleditše mmalwa go bala le tona Thembing Kadimeng le motlatša tona Buti Manamela go letetše gore ba bolele le dikemedi kopanong yeo e felago ka Labohlano. Bataolo ya moela wa sephetephete ka Limpopo ba ipileditše go baotledi ba difatanaga go otlela ka hloko tseleng ya lephefo ya N1. Ditsela tše kgolo go leba borwa N1 le R101 di bile le sephetephete se se telele mathapameng a lehono. Se se latela nakong ya ge baeti ba gomela mafilong a bona a go fapafapana. Dikgorwana tša go lefela tša Nail le Kranskop ka Limpopo di bile le sephetephete se segolo letšatšing la lehono. Tše dingwe tša dikgorwana di ile tša swanelwa ke go bulwa fao difatanaga di bego di feta ntle le go lefela go fokotša go pitlagana. Meraladi ya difatanaga e be e fihla dikilomitara tše 2 go ya dikgorwaneng tša go lefela. Phuthego ya kereke ya ZCC ya St. Agnes le yona e be e kopane go keteka ngwaga wa bona o moswa. Mo mafelelong a beke batho ba seswai ba lobile maphelo a bona kotseng ya go thulana magareng ga thekisi le sefatanaga se sennyane tseleng ya lephefo ya N1 Botlokwa.
Malapa a wa bile go gona meletlong ya go keteka letšatši la bohwa ka Oliver Hayes Art Museum ka Bloemfontein ba re go bohlokwa gore maAfrika Borwa a tšwele pele go ikgantšha ka setšo sa bona. Museum o be o tletše ka lethabo le mediro mo badiragatši ba baswa ba ile go ba bontšha mediro ya bona ya diatla le tša bokgabo. Moletlo wo o bontšha mediro ya nako e fetilego ya naga le ditšo tša go fapafapana. Lefelo le dutše godingwana ga Thaba. Museum wo e be ile legae la mmušiši wa Union ya Afrika Borwa ka ngwaga wa 1942. Ka ngwaga wa 1972 lefelo le ile la fetolola go bitšwa Oliver Hayes Art Museum. Se e be ile ka lebaka la mehlare ya di-olifi yeo di bego di hwetšagala lefelong le. Lefelo le ke karolo ya lefapha la di-museum ka Bloemfontein. Oliver Hayes ke mo go kopanago badiragatši le bana ba dikolo ka profenseng. Ntho e re lekang ho etsa mona ke ho tlisa motho e mong le mong a kgolwang nthong e nngwe le nngwe a kgolwang ho yona. Any background o hlayang ho yona, any belief o nang le yona, this is where mo re batlang ho keteka ntho o wena o dumelang ho yona. Badiragatši ba mmino le bokgabo ba ile ba bontšha bokgoni bja bona. Drumming ena na re etsa ka tsela hore re tla be re ntse le sakana la nkope. Le sakana la nkope ke tsela eo badimo ba rona le di ancestors tsa rona ba ne ba sebetsa ka teng, mohlomong ba dutse kgotla kapa ha ba ne ba bua fela ba ne ba etsa le sakana la nkope. Le sakana la nkope le bontsha hore batho kaofela ba lekana ka tsela eno e jwalo. Baeti ba thabishwa ke meraloko yeo e bego e le gona. It's my first time here, so it was nice to walk in and just see the heritage everywhere. I especially liked the station where the students made stuff. I especially like the pottery that they have for sale here that the students did, so this is very interesting. Le ge maemo a boso a be a sa kgahleshe mo mesong, mo a ilego a nyaka go šitiša ditiragalo le dipapadi tša kantle, batho ba ile ba kgona go tla go tlo keteka letšatši la bohlokwa kgweding ye. Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC Bloemfontein. Bagesho re sa le amogela. Badudi ba Tafelkop ka ntlenyana ga Groblersdal ka Limpopo ba sola masepala wa Selete wa Sekhukhune ka go palelwa ke go ba abela metse. Go ya ka badudi mathata a bona a metse a thomile mengwaga e mebedi ya go feta. E sa le dipompi tša bona di oma dikgweding tše tharo tša go feta. Mo ke fao badudi ba dikarolo kgetho tše di fapanego ka Tafelkop ba kopana go gona tšatši ka tšatši ge o lebelela ka kelohloko mo ke kgausu le letamo la metsi leo le nepilego go abela malapa a magologolo metsi e fela dithepe tša metsi di sa omile o mangela ya maloba. Motsofe yo o ile a thelela gomme a go bala ge a be a ile go ga metsi. Mo ne ke tlo go hlatswa lana ga ke tla ke tšhaba leragale lana ga ke tla mola a ke re ke rwele so yone ke a šešelela ka re Badudi ba re ke gale ba ya ka masepaleng wa Selete go nyaka dikarabo gomme dikarabo di ile tša ba tlogela ba sena kholofelo ya gore go tla ba le diphetogo. Bombeko ba re go njole e ba re e sale e senyega since from last year July, and then so re bolela le bona ba phatsi ya gona ba le kry from outside Germany, so ra gopa re ba service provider all them re tlo kgone fa that pump so ya pala le ge go le bjalo. Masepala wa Selete wa Sekhukhune o le ge ile nnete gore ye nngwe ya dipompo tša bona e senyegile ga se go ba tšea tekano ya go feta ngwaga go ilokiša. Re nngwe ya dipompo tša bona ya dipompo tše e senyegile jwale ke pompo ye kgolo e leng gore rena re le masepala re na capacity ya go ka ditukišetša yona gomme re nyakile service provider e leng gore o berekana le yona. Nako ya gore masepala o tla lokiša pompo ye e senyegile go neng ga se ya fiwa. Go putšišo ya rena ya letšatši re le kgopetše maikutlo mabapi le gore SIU e ya go nyakišiša ditatofatšo tša taolompe le bomenetša projekeng ya go aga le go mpšhafatša plante ya go hlwekiša metse ya Rooival ka Tshwane. Ra botšiša gore a o bona magato a ka tiša tharollo mathateng a kabo ya metse dikarolong tše dingwe tša naga.
Letlakaleng la X, Calvin Mhlanga o re ke bona e ya go ba tharollo ka gobane ditokelo tša badudi di gatakilwe letamo mo nakong ye nkabe le šoma badudi ba humana metse go tšwa go lona. Sophie Mashishi yena a re nna ke re SIU ga e nyakišiše ka gore bomenetša ke bjo bontši kudu mola le batho ba sokola kudu ka metse. Ge le letlakaleng la Facebook Makotlo wa mma o re e ka tliša tharollo ya lebakanyana tharollo ya go ile e tla ba gona ge go ka kgethwa mmušo o mongwe ngwaga o tlago. Makgabo Cranford Maputla yena a re bomenetša ka mo Afrika Borwa bo fetogile bogobe bja ka mehla ke bona go le kaone gore go bušwe Scorpion se kgone go thušana le SIU go lwantšhana le bomenetša. Batimamollo ba go feta makgolopedi ba Working on Fire ba go rogile gae ba bolokegile bona ba be ba rometšwe ka provinseng ya British Columbia ka Canada go thuša go laola mollo wa hlaga. Naga yeo e lahlegetšwe ke dihektara tša go feta milione tše 17 tša naga ge sa le mollo o phulega ka Aprele. Working on Fire e rometše dihlopha tše 4 tša batimamollo go tloga kgweding ya June diprofenseng tše 3 tša Canada mešomong e ka moka a go dikgobalo tše bjalo le ge e ka ba mahu ke batimamollo ba go balelwa 860 bao ba bego ba lwantšhana le mollo wo wa British Columbia, Albertina le Northwest. Sehlopha se sengwe le se sengwe e be se na le batimamollo ba 250 nakong ya ge mollo o be o gaketše batho ba go feta dikete tše 30 ba lahlegetšwe ke magae. Working on Fire e sale e romela batimamollo ka Canada go tloga ngwageng wa 2016. Nele deployment ya ka ya pele ena ke kgonne hore ke ithute hore lefatsheng le le ka kwale batho ba teng ke batho ba shebanang haholo le boitshwaro le tlhompho if o na le dintho tseo tse dipedi tseo o ka kgona hore o tswelle ka kwale le rona le jwale re ithutile hore tlhompho e tla pele le discipline ke yona ntho e leng hore e tlameile re na le yona maphelong a rona. They've lost some 17.7 million hectares of forests and as much as 6,430 fires have already occurred. Right now as we speak, 900 are still burning. We've ended our tour of duty and at the moment the Canadians seemingly are managing with the resources that they have available, and probably the snow that is coming not so long will in fact put paid to the fires in the end. Go be go sena le mohlankedi o tee wa mmušo nakong ya ge badudi ba šušumela ya Symmetry View ba thoma ka tshepedišo ya go aga leswa mekutwana ya bona le hono go latela gore e latswe ke mollo bošego bja mokibelo. Go hlokofetše batho ba bararo go balwa le ngwana wa mengwaga ye 7 mollong wo o latswitšwego mekhukhu ya go feta 300. Tatago ngwano yo a hlokofetšego mollong wo o ipiletša go setšhaba le basamaria ba kgaogelo go ba thuša. Lefelo le le sa tlhomamang la Sepedi View e kete lefelo la madirelo a dikago. Malapa le dikete a aga mekhukhu ya bona sešwa morago ga go tlogelwa ba sena magae ka ntlha ya molelo o lakaitseng mekhukhu ya bona ka Lamatlhatso. Maikutlo a rena a tlogane a lefase gagolo gobane ba bang ba šetše ka gare ga dintlo 3 ntene le ngwana ka gare ba bang ba sepetlele. Hai mesebetsing ka nnete ba sa itse re eme hanyane ntate re kgone hore re bone re thola thuso jwang ya hore re lokise mekhukhu ya rona. Mo e leng gore a o ya ge ka masenke ore stena ke mo e leng gore wa tseba le wena gore a go seifa. Batho ba le bararo ba akaretsang ngwana wa dingwaga di le 7 ba tlhokafetse morago ga gore molelo o lakaile mekhukhu e feta 300. Rragwe ngwana a re ga a ise a ye kwa lefelong la polokelo ya baswi go ya go bona setopo sa ngwana wa gagwe. O ne a gopola dinako tsa bofelo fa morwadi ye a santsane a tshela. Ha ke fihla ke traile hore ke re ke a thusa ba ke bitsa ngwana o ile a nkaraba ka re tsoa go acha a itholela ka bjala ka re ke ntse ke ge ke a tabola ka bjala ka mohwelehetse a ngaraba Selina a ngaraba ga ntate ka re tsoa go acha a thola
mme a ka tla go thola ke ele gore mokhukhu so setse o tšha kao fela ke sa kgona go atamela. mosadi yo mokhukhu wa gagwe o tšheleng wa ntlha ga a gomotsege mabapi le dintsho tsa batho ba bararo. Le batho ba tlhokagetse ka lebaka la mollo o mosang ka mona se be nna ga jwang gobane re sa pheya re sa light up prima stove re jele ka ga moena. Mapodisa re dipatlisiso di tsweletse ka ga se se bakileng molelo. Ofentse Stimo, SABC News, Pretoria East. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Lebeseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a go lebo ga tse di re lebele ka kanyo bo so bo shogom bjale hono re lebele tse di kgonalo tsa dipula tse di ka hlola go tshenyo di karolo tse dingwe re lebetse ka Western Cape go rutogela ka Eastern Cape le di karolo tsa gona ka kwa KwaZulu Natal bogari ka province ka Free State di sala gona di kgonalo tsa dipula ka percent tse masometsela le di karolo tsa North West na go di mo tsa province ya Limpopo ke di percent tse masometaro di tse la go sasa di kgonagalo tse tsa dipula ka di percent tse masomeseswai di tla paisha di karolo tse dingwe tsa province ya Eastern Cape dipula tse di ka hlola tshenyo di karolo tse dingwe tsa province eo go me di kgonagalo tsa dipula di sala gona ka di percent tse masometsela di karolo tsa Bloemfontein le go togela gona province ya Limpopo le gona ka Mpumalanga di sala gona mo di tla ba go le ka di percent tse masometsela temosho yeo re tlisitša go ke ba kakanya bo ka Afrika Borwa ba re bontšha ka di kgonagalo tsa dipula tša matla ka di be di karolo tsa Western Cape go me di tla ba di nang le moya o montši o tla ba o rotogela di karolo tša gona ka kwa Western di karolo tša Eastern Cape le di karolo tša province ya Mpumalanga go me moya o ka hlola tshenyo di karolo tše dingwe tša naga go sasa e sala gona temosho re tlisitša go ke ba kakanya bo ba re bontšha ka di kgonagalo tša dipula tša matla ka di be le maphotho a lewatle a wa tla ba go atlakile di karolo tše dingwe go rotogela gona ka kwa go la Durban go me dipula tša matla ka di be le gona di sala gona di karolo tša province ya Limpopo le gona ka Mpumalanga go me re lebela dikgarata tša di temperature tša rena tša go sasa re lebetse go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Pretoria ke tša 23 mo le ka Johannesburg ke tša 29 dipula tšeo di theoša dikgarata tša di temperature tša rena ka province ya Limpopo go bontšha go tla fiša ka tša 34 ka Mosina mo go bontšha go tla ba e tshwela dikarolo tše dingwe tša province eo Bakersford ke tša 28 a re lebela province ya Mpumalanga province eo go bontšha go tla fola ga magareng ka Lydenburg 25 Mhluzi Mecklenburg le dikarolo tša gona ka kwa Emalahlen Witbank le ka Skukuza ke tša 35 le tla fiša e fela go tla ba go nang le dikgonagalo tša dipula tšeo di tla ba go di tshwela province eo KwaZulu Natal theoša dikgarata tša di-temperature tša rena ka Durban ke tša 24 Ulunde le gona ka Richards Bay re lebetse dikgonagalo tša dipula tšeo di ka hlola go tshenyo dikarolo tša gona tšeo go sasa go mare lebela ka Eastern Cape dipula tšeo di tla tswelelago pele di go tsorotla dikarolo tšeo di theoša dikgarata tša di-temperature tša rena ka Eastern Cape le gona ka Mmaletswai Western Cape go tla fola ga magareng ka Motsekapa ke tša lesomesenyane mo go bontšha gore go tla ba go aparetše maru le dikarolo tše dingwe tša dipula ka Mossel Bay George le ka Beaufort West mo go bontšha go tla ba go apešitše maru fale le fale ka Northern Cape go tla ba go fodile ga magareng a Pinten 22 Carnarvon ke tša lesomeseswai ka DR ke tša 13 province eo ka moka ka Free State province eo go bontšha go tla fola ga magareng mo province ka moka e tla ba e apešitše ke maru Fixback le Bethlehem ke tša 20 mo go bontšha gore go theogile ga magareng ka Sasolburg ke tša 20 senyane a re lebela ka North West province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Tosca 23 Taung ke tša 20 go rotoga le province ka Lichtenburg le ka Rustenburg ke tša 20 ke tšona tša kakanyo ya boso go tša go nna se ba bina tau ke re mmogo